okay. When I internet teach dan APK ke APN mga teach kan kanina mo. Pero yung kasi lower to kay mata. Ada yan sim ganin sa lang nga naging manager ka kaya 4G ka mang tani. Dan access point ang well network ayan tayan. Ayan mo. Access point ng APN sa ilo nga. Ang pasahin sa yung tesa. Apang IGO default APK APN ano na. Ang tesang Kbps. So, mega excellent bolt. Yung kamulay ko lang. Let's pop na ko lang. Ay, 520 lang sa mga. Kaya mag-check din. 1 Mbps dito na. Ay, medyo nag-view ako sa 1 Mbps rin. Upload speed so pwede lang pang kami na kini na 2.0 Mbps niya, 1 niya, 1.7 niya. Kan yang RTF ya kan yang kita ya itu RTF kan saya bakal saja yang ada box speed itu sama saja cuma transfer ya kalau ay 30 kbps kan ya pas kan so kayaknya latency so na 좀 맞아 mega excellent bot ini sedo so APN name meta excellent bot capital syntax vector capital sa computer soan APN ayan 4G India soan username ayan official metabot soan server ayan google.co.in www.google.co.in soan MCC le MNC pangme to kanya soan application type ayan CHAPN yan soan APN type koy lang na mga alam not set kan baro soan may naran set na APN protocol IPv4 mo IPv6 sa mga lawan tuan IPv4/IPv6 ini sa nga ini 1000 APK roaming protocol for ini nga tuan biro apa yung mobile pero ayan at yung tuan ini technique anin tikla ni maybe unspecified hindi ta identity ka nga LTE tika nga HSP hindi ka nga tumiso CPRS tika nga tumiso EVDO A ang sila EVDO A okay sungai soalnya in speed in wasam ya kabay sa ini soan